Akari bamwere bachumirete kumeneria mubunge kara kimbio kikumania niwe kuringa kura witikiria finance bill 2024 na kuwa kone kwendi akari yenda kweguna wewe kaita karanende wethirite bakinyelaikani wethirite kinya bakiura kithirikari account ubabuthiria gitakira kethera kibathetha kia indi kwameri nende kithirite kikiora Mati Mugambi na tutariria Gaga na maruru maujurite viongoni vya Kenya gĩcigo mbunge kĩa maremu nthĩ tũrario ngatho koni ya mweria wa Ndiaganga kũgwata mauge na nkinya mendekithia ngũrani kuma kĩrĩa karibambari ino igũrũ rĩa manto mara mathiĩte na mbere ndeni ya nthĩgũrũ ya Kenya kenda tatũmo bao tũkaomba kwithirwa tũgĩkinyia ntũmo ino kĩrĩ baraba batĩri ta buratongoria na nkinya thirikari iyo na tũregwa twĩbainyĩrie mũno gũtĩ mĩcara tegu tũgũtambua na batĩ baitithĩrĩrwe misala ona gutewera no umwe batorutagira especially kare kweto mbiukio ni mwaka wa 20 tudi alenda governor miaka ingi 5 itwike miaka 25 mbunge niyo babo kongelo bakuga yesi baubere bari baseria konge gwako di bategeje kolomba kula ugaire bategeje gotolomba kula kaba gotolomba kula ne no ntobalaria gotosaliti na ale mbunge tito twinde gokwa totole gokwa ukomweria meano mweria bariuga batatigwa nyuma kagita kabathingatĩrĩte ĩmwe kwa ĩmwe kuma kĩrĩ nyomba cia ndeto kũrurumũkia kĩronda gĩkũrũ bariuga batakenwo ibũratongoria bao baringaga kura na nyuma nĩ thirikari kũbongera mũcara kudikeleretie TV ni mwana twekarete twegwe misewada ni turegwira uralo ambere gukirau na ni tureguja baba gukira kaba gwetokia gote barabara gote nombi wesirie muno mirati twa yuthi umenye ona nindo ni gatote kurugwata na boto kwenda tonto we araringire yes auga tio tokue lao ndira ne to sanokete zaidi tote atorari we ono ntolongere MP misala auga tio tokue na 2027 tugatrimana lao ndiye no tetweni bo atweni mwaka muthiru ni ndio na bafaita ko dibonde kuma bakaleke ko di ma MCA rutono wewe ngo mubango le atwirite ungwa netakazo kirariganirwa aida nja ito dia pikipiki to ritina ko inga ona ni ndiria kwera ndiria wira ino kire bune njira maruru na tongoria baba bariuga gũtire gweba kwenda kuona kana kwigua kagita kana nontu batũraga kwenerua na gũtire na mothi na mbere tuguceria wiadi na twanengerwa ninte na jugo nyingi otigambire president wetu Ruto acokere misibi nyuma ajokie kuma Kenyatta ajokie kiange nao arakinyirwe no atuike president bure wananchi ba Kenya bakuga nietekanie nabo wile mwindu atili 2027 akeja mara kulomba kula eja tuenie botu amwele kula shushani mwindu mwankomde tutalo mwona na twamuimenile fuega atalotedia nombi kana tuona no mwindu no tukuna kwenda ngabana mwere agatwidira baritie kagita kagwa bagitumanaga ntumwa kiri thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi tongoretwe ingabana Muthomi Njuki bakiugaga mweria kuratuganwa ngeta gutire gintu kingi kioneka nyuma ya gitakia thirikari no kirabekirite kuora gitakia mwere kiorire gukona tute security ng'ombe gaikuo tuko gukona tute security tagwakwa gwete gatonga ninte stimani na miaka 54 ntoro na stima gwakwa na njenjirani makareke mama onda nembije no kombana ni utikumenya wala twari nagwe mwaka wendo wake olaideria yoga muno ni ukathomi nkwaria wesirie muno nteto jiagitagiki Kĩripotera Werũ TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbitagwa Mati Mugambi.